Ovo je fenomenalan protivnik, jedna ekipa iz stvarno evropskog vrha. To može se osjetiti na svakom koraku, u svakom sekundu ove utakmice. Poenta igranja protiv Šahtira nije da biste se nadmetali sa njima, jer oni su bolji od vas za 3 klase. Poenta je da se ekipa navikne na to da svaka greška koja se napravi se skupo plaća. To vas poziva na maksimalnu koncentraciju i na oprez tokom 90 minuta. To je nešto što vam uvek treba, nama naročito u situacijama kada u našoj ligi napadamo po 90 minuta. Zadovoljan sam odnosom, igrom, borbenošću. Naravno da nismo mogli da budemo mi ti koji kontrolišemo ritam utakmice, ali na momente smo uspevali čak i da uspostavimo određenu kontrolu i ritam i da napravimo neka pametna kretanja u fazi napada koja su nas dovela u situaciju da napravimo i šanse za gol. Sve u svemu zadovoljan sam, mislim da je generalna proba uspela, spremni smo za prvenstvo, kompletan pripremni period se zaključuje jednom pozitivnom ocenom i cele pripreme su bile više nego uspešne i po pitanju igara i rezultata i odrađenog. Zaključujemo ga danas, spremni se vraćamo za Beograd i napadamo prvenstvo. Objektivno mogli smo do gola, mogli smo i da ga primimo u posljednjim sekundama. Mislim da je nerešen rezultat jedan ovako lep stimulans za našu mladu ekipu i činjenica da su igrali protiv igrača koji pripadaju zaista evropskom vrhu i koji igraju top nivo i da je ova ekipa koja je istočala protiv nas igrala nekih sat vremena do prve izmene će najverovatnije biti i startnih 11 za revanš meč Lige šampiona protiv Borussije iz Dortmunda. S velikom ozbiljnošću Šahtir napao ovu utakmicu protiv nas. Mi smo odgovorili naravno našim maksimumom jer nas motiviše igra protiv Šahtira, tako da nerešeno u ovoj situaciji bez primljenog gola jeste stimulans za nas.